begini-gini ngaria keng abu nyiur abu oto kula mulai odi buruk makin beda gedang buah orang sebarang dia ya tempat ke gedang bit angaradina dia cek gedang beda tuh macam apa nyaman ini mobil tanah mereka oi wi tok biko hari punya yang terong ngajar ibu mangkana mas semar dikit kapan malas sungi rapuh petadek sekali ini hari bahaya lah kerana kalau cempe kota kapir asaro ngana gelubuk tak selebaran dek keluar loh cok salaki anak mun anang lebur alagu embu ngatiktoken cek ringan tedu gigi sempat muka HP antara sepena ate lakena orang sepekere bekto teromano pa sajen are sajen yang sarah beda sih dia maju tung ke contoh di nak bu bekto abe ngalamun rasa ate tero apolong niat ate tapi tak kira teka tak ngala aking terong ampung ya nafsuti bibi kaya ainu kali ayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, ajunan semulja Kiai Haji Khalil Syarqawi sedari Sokobenah. Nggih. Sokobenah bener. Apa? Tak Sokobenah, Bu. Sukowono tak jawaban. Terjukan ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Ghazi, ajunan Kiai Mahmud, ajunan Kiai Fuad, dan setuju Kiai selain. Nuun saporah tak bisa nyebut satu persatu karena dan gula tak oning da asmaipun. Tapi dek setuju sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat Sahibul Manzil, ajunan semulja Kiai Ayub, pemangku musalla Miftahul Ulum, beserta seluruh jajaran majelis keluarga, dan setuju hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir Kebun Langsep nggih. Desa Silo, Kecamatan Silo kia. Di sana Silo. Kecamatan Silo. Pola Kabupaten Silo kia di mana?
Berarti cek silo na din na ni. Ngirek sepertama kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak Gusti Allah. Kaula ben ajunan bi Allah takdir tapangki kadu kale na mangken gi. Lamba to mana pangki mangken alhamdulillah atu mo pole nika artena sambian kita mate. Lemon mati kan lo atu mo pole. Itu aki naman ternuli atapangki amin. Seteja sehadir itu aki naman tertak temati ya. Ngamin ko. Manter lanceng umur ngi. Muni soro tak mate lo bisa. Manusia nika pasti mate. Justru hulu muni ro tak mate lo ndek hula. Apa yang kelaku? Orang mate kapi. Kariku lebih tibian. Muni beri janda telok lumayan. Andi ku gangku ngi. Oh jaglah mun ndak mayu na. Lo tapi manusia ni kemake pahi beri janda telok sekali ku lecak ku tukeng janda le beri peraben telok mun la tua ke baya apa nggih ki mangken kula ceramah umur 34 mun umur 90 belu bora Allah manusia je jong mun la tua ada padi nana jaglah nek kene dia kita sunat, mereka sunat. Niku. Mana? Jangan niku. Mereka sunat. Niku. Lah manusia itu ada batasnya, gi. Manusia ni kabi Allah ibriin beten bede tesah. Ada batas kaula ben ajunan tengal tak bisa ningali kejauhna saya ada ketelak raja saya budi ketelak keni mak teti keni beni orang ngase keni keng tengal kaula bede batas mun sema ekeding tapi bede kecamatan kan telo ekeding pun itu batas namanya. Allah memberikan manusia itu ilmu itu juga ada batas. Mun ilmu na manusia ni kepada batas, sedak batas ilmu na Allah. Lah kalau ilmu Allah, "Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Andaikan semua tumbuhan itu dijadikan pulpen dan pena, lautan yang ada dijadikan tinta, ditulislah ilmu Allah, maka pohon akan habis, lautan akan habis, ilmu Allah tidak habis. Walau ji'na bimithlihi madada, sekalipun didatangkan lagi pohon yang baru, air laut yang baru, ilmu Allah tak kira tade pakun be. Mun ilmu manusia, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia ni ilmu na terbatas. Tokang agabay Roma mabicek HP tak tahu. Mabicek HP tokang ngalandu tak bisa. Tokang ngalandu main nebal labuto. Main nebal tokang main lajengan tak bisa. Gini bangki. Pelak kebay roca kebay bakso cia. Bener. Kebay bakso tokang kebay rawon loto. Ini ke manusia tak bisa. Jadi tidak ada manusia yang ilmunya banyak itu gak ada. Khalil Yasin tak andi ilmu keng karo pelak abenta cai pun ring mature cuma celeper. Khalil Yasin cuma celeper gini bangki. Siapa ngucap angki aja. La haula wala quwata illa billah. Patak tu perasaan sekali cak ngucap tak oning ku tak bek nyaman ke kayu. Khalil Yasin karo celeper tangki. Kok. Lah Khalil Yasin ni kasih, ada cak Khalil Yasin ni ke bani anan kiai bani. Kula sering ngobrol setiap pidato, bapak kula ni kenyaman amarikan. Cela gila tak kau terima tuan ale.
Marikan di membeda kiayanya memarikan bu. Marikan ni kering tani. Bapak kula asli tani. Marikan keng di gula ke boleh keng jak cokot le. Marikan ni kering India. Bapak gula ni ke asli India, Satretanan Kampak, Sahrul Khan, Amir Khan, Salman Khan, pah marikan je dak ngoda. Makanya jak keton mon gula bidatu, ya hava hakka meri zulfu mijo. कोई मेरे तस्वीर है कोई मेरे दिल क्या कहो क्या कभी मोहे तो नहीं सावल से एक लड़की asal kalian boleh dia. Jadi manusia itu ilmunya terbatas hadirin. Dan ini kesal repot gula mun ngak nikah tujuk yada gula lesoh nyandar gula elam. Penitia itu mesti cara menik kene beli kursi cek rajin lah. Padahal yang makai hulil seadan pada kene ki. Saya beli kursi rajin dah tidak remah maksud tidak remak aku ni. Masa apa kuah kakak? Nah kami buknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah cuman meskipun ilmunya manusia terbatas, ilmu nikah banyak penting, tapi selebih penting malah banyak, tapi tak lagi. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu nikah andi tapi tak malaki pada bengkak pungkaan setada buah. Boh, makin pungkan raja mun tada buah nak kebaik nampak kak? Bener? Tina begini-gini ngaria. Keng abua nyior, abua oto. Kula mulai adik buruk makin beda gedang buah narang sebarang dia. Dia tempat ke gedang bit angaradina dia. Cak gedang beda tomat apa nyaman. Dia mobil tanah kak. Allah beda sabua jumbo, beda sabua Pepsi sih ya Allah, mie goreng. Jadi ilmu itu bukan masalah banyak sedikit, tapi sepaling penting ia malaki bener. Oning cak haram ia malaki. Lekuna benajunan ni kami banyak celaka, kami banyak masuk neraka. Benih keng tak andi ilmu, tapi ilmu sebeda tak ikelakoh. Rupanya tatang ke pekemet. Ada muni kanto ta? Ada kau macam ada sini barek dia. Tahu leku. Cak ada tu kau beri patakoten, gi patakoten nyaman lagi. Muni beri intan demak tak yarek nyaman patakoten. Beri patakoten ni buang. Cak arek kak aja beda patakoten, namun beda patakoten aja kak tahu le arek. Muni arek ho kau haram. Ki nyempit, dia saya haram tak muni kakak nengkok le eko. Cak arek kakak kena sape. Eko. Muni kakak sape halal cak pan lempoi jual sape nak. Nah, itu namanya ilmu tidak manfaat. Makanya kita berdoa kepada Allah. Anak-anak kita yang ada di Miftahul Ulum manter bi Allah paringi ilmu. Beni cuma ilmu andi tapi manter paring na manfaat. Amin. Makanya saya ngak tu aki putrana ala bentelok. Tu aki kala bentelok sepertama manter putrana ajunan bi Allah. Dana ipata buka artinya lekas ajar ilmu. Amin. Karena ilmu nikah kak beda ilmu nikah ia ceraki kanak-kanak seoni abid beda nak kanak ni lekas ngerti beda. Jadi ilmu nikah macam-macam kan itu kisah ulama. Allahumma ftah lana futuhal arifin ya Allah, buka aki kaula kalaban pembukaan yang arif bijaksana. Mun kaula ben ajunan ibriin ate saat ini kata buka, maka ilmu saya ceraki kak dinto lekas ekole pan ekole tak gelem melang. Kula tanya ke kholil kelak napa saya berdepak. Alhamdulillah elang lah. Lebur pengajian dinar tadi ki mole apa kana lebur le eko. Eko lupai ke ngai amo temo titik sekejap menter beda manfaat thank you oi wi
tok biko. Hari punya keng terong ngaji deh, buk. Mangkana semar deh kepan malah sungi rapuh ya tadi sekali nih. Hari bahaya lah gerari. Karo cempe kota kapir. Asaro ngana gelubuk tak silebaran tek keluar deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya lambak pada lagu senikah. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas. Belajar setelah dewasa laksana mengukir di atas. Nah, apa artinya? At-ta'allum fi shighar kan naqshi 'ala al-hajar. Ini pendapat dikemukakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Orang seajar ilmu mun ki kene ibelei abid setokanga. Keng mun kadung cekak tak elang pole. Nah kan agak ini kemun kadung oleh sekalian, maka sampai kiamat tak kira kelepai. Maka nak kan agak ini kan aja dibagus. Nek kemun dia jadi coba sampai makin buku ni kayak ini kah? Tak percaya? Tes, gini lagi. Oi, ini lagi kau lagu terus aki ya. Nih kamu kira oleh 10 tahun lagu apa lambaki kayak ini? Maka oleh 10 tahun, 20 tahun sampai tua tak kerelang. Tak percaya? Coba bukti aki. Terus aki. Upin benipin tak dikejar aja. Ah, gila. Kak Rosla Raja taklem. Benih kalau sing udah mengisi tua apaan? Loh, cok salaki anak mun anang lebur alagu embu ngatiktoken. Cek ringan tedu gigi sempat muka apa? Antara sepena ate. Lakena orang sepekere. Bekto teromalo paa sajen are sajen yang sarah. Beda sih dia. Maju tung ke contoh di nak bu. Bekto abe ngalamun rasa ate tero apolong niat ate tapi tak kira teka tak ngala aking tero ngampung. Lagu papan tak kaya ya. Lebih tak oleh lagu sepenting lagu nikah kerana ikan lagu oleh kenceran. Matura nikah lagu maturaan kadang nabenya keng mun selambak kan burlebur lagu gi emanong kureng secare dalam akhirat rek mong kere kan beda lambak gi Allah ada budak kanjeng Nabi. Orang Islam wajib ngaji agama Allah nyeraten kiaki odi sakalian cek parogi. Nih kamu ke lagu oleh kenceran kak boleh lagu sini kalau boleh mayit pon ipaka luar dari Roma dekalangker taretan ben lepelena kompol semandi enah teman mirang lagu ni kemudian bedasena ku tananga bedasena ku sokona mayit acereng atuat ajem ngiding pas akotak sengak kacong cek tokaran sapeleen sataretan apa sebede kampuli mun janda cek katibi nakopar yu laki na saper ya kan mun janda cek katibi ya kop. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh, mun mangken lagu ngidi ngaki kudu ke situ aku bade sebenarnya. Lagu matur aja. Ke ngantarna kakan bi taci ne kok.
Apa sih? Nasi kuah kakan bi lontong, lakar banyak para benratin, tapi janda senumer seto. Siapa menyimak lampir je? Oleh karena itu, tadi itu kisah pertama. Putrana ajunan sebeda musalla miftahul ulum mantarbi Allah pada buka atenah sehingga ilmu nalkas masuk. Amin. Yang nomor 2, kita doakan ilmu yang sudah masuk menjadi ilmu yang manfaat, teti ilmu seekuna akiban eyamalaki Allahumma. Apa ilmu manfaat itu? Ilmu manfaat nika ilmu seoning haram mah ecewin. Nika manfaatnya mana? Orang yang tahu wajib maka kewajiban eja kaja ikelaku maki sengkak. Siapa sih tak sengkak laku ibadah bu? Bener. Siapa sih tak sengkak laku ibadah? Apa jeng? Sengkak apa tak sengkak? Ngaji sengkak apa tak sengkak? Sajen asedekah. Bu, cung sengkaan. Musaban bahlebat yang bong luar rumah bener yang dukuk canteng onta laki pergi di ujau lah men keremen ketane pemasuk 2 buah ni keluar. Tapi enten mon orang kebun langsep punten tinggi sampean lebat rok bong imbong pah beda malamal sampean ngibe obeng du lamber 110.000 atusan ben poluan masang tak masang berapa sih pasang? Alhamdulillah bek lumayan lah lekuk lebat boleh andi obeng 115.000 masang berapa? Kan pentran bengkok rekaknya mana lekuk lebat boleh andi kese 116.000 berapa sih bagi melopot colok tapi kelak saya masang 10 juga ni keng lampak keng ada sekenian boleh cak saya keng biasa masang malam pentai sosok tanya aki saya ngibu kina aja saya ibu ngarep swarga saya ibu swarga mau dimajak dengan Jember sate agemi 2.000 teh haram 2.000 agemi lengot ya agemi majar saya ibu muntak ro agemi saparo kaki ya separo nero kiceng ke silor ya ngakil berat hadirin ibadah ni berat saya ngelakuin ibadah ni berat benih kita tak tahu terkadang benih kita tak tahu cak bejeng berjemaah ni kelebihan saya tembang bejeng ketibi keng siapa bejeng berjemaah agak dinto melarat bener melarat makanya cepon Imam Ghazali orang amaroma gak dinto muntro saya ben lakeh kotu jaga bejeng berjemaah eka tenang eka tentrem eka rukun laki bini mun ahli berjemaah maki atau kada ben lagi tak kira abid apa? Karena orang mun biasa berjemaah siapa je ngak ketibi tak nyaman persis kebun langsung deh siapa je ngak berjemaah tak nyaman ulan biasa apa je ketibi berjemaah bu berjemaah rukun lagi bini bi gule kere pekerong kuan orang ini kemun berjemaah maki atau karena haram tak kira abid apa? Karena mun biasa berjemaah siapa je ngak ketibi tak nyaman kak sepuh atau kar duhur tak nyapa asar tak sarmu maurib selake ungga galangker Allahu Akbar si bini kere pekeran jo norok jo yo norok cek boncing tak norok kok lagadung tak toman tobeng berjemaah norok iya nang tupat tulang kerbun murdaja ghairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit pegelak tak sarmu mun tak nyampit lakar kena nyampit ki yelok celok amin cang selake topes sarmu jong sarmu apa tak sarmu nyapa tu bani berjemaah bulan rakaat pertama lah nyapa rakaat nomor 2 bisa laki pakai pelancang ghairil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini san misan kah mari nyampit gela amin beres tak beres selaki agar tagi bunada beri mun gede rek mari bini kakek andi bini dia mak gelak dia mulai kadek suruh mulai kadek dia mulai gelak mulai kadek tahu apa kakek gelak jaringan tak tahu kakek sampai namun bujang cedek ngadek ramun ngaji je nung bun diseruang
Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Nabi orang matur lambai kasyair muslimin muslimat tore berjamaah solat kenceren epon petole kor terejat asolat katibian terejat namun setong mun eker peker ki angu acualen lontong. Manter betul dia orang si ahli ngamalaki ilmu. Amin. Cuman muna berjemaah cak berdebun gelak cak guna kiai ruah. Muna berjemaah sempian selake kalampian polos mak lebi bini na tak ibecah. Nggih. Mun asajadaan selangkong saya sajada seberna polos. Karena gue lebih sampean makin repot bejeng debara abuh klender mate jeling. Beda. Jadi dengan apa jeng bisa ngabes cek kaki sakit jadi ada mencerita nak kaki. Mangkana kalender cuci sebabun berang langkar kena ngecek juang. Tetapi apa jeng kulit bisa sampean bah ngadep ada. Cuman makin repot nunduk ke bawah saja ada. Nah kempur Mekah bah ditong bangla bengetung dua telompa mana yang belu kempur Mekah. Kan repot makin tinggi. Oh tak apa canggelak lah kenapa kau sebeda bacaan kecap manis cap bangu terbuat dari bahan-bahan pilihan ibaca teka kelopai macam Fatihah binin mangka namun kalampi agem pernika makro iki ba abejeng jelas isambian boleh buk makilo abejeng namun kalampi caleg cangkui 2024 kan beda pilihan presiden ki mun ibin kaos caleg kan rutin namun yang ku jeling-jeling gelu kula teman mangke kak kaos caleg bini anikah ya deng beda kempur apa beda bacaan jangan lupa tanggal 24 coblos di bawah ini ya kok seromole tanda andi empuk oke. Berjamaah sholat. Kalau masih belum bisa sholat berjamaah masjid usahakan sholat berjamaah di rumah. Nggih. Cek biasa bejeng ketibi. Terus mari abejeng laki bini ini kecepon ulama sebini epakon asalaman kaselake king selangkong saya ngakui lampen mak lewudu tak betal orang bini si asalaman kalake na pun mari abejeng ni kecepon sebini mun lahir eka waris kempang amin koyu cengeng nurak kaki kita mau padeng lo teman nemuring gendeng malu akitup sekali. Eka gempang lahir, keng beda malam-malam segempang lahir lebih gempang ni kagaduk na nyayin na lumacem, uning nyayin na sambian. Kula teman mangki Facebook nyayin na abri malam-malam muntro gempang rin, bi cek gempang ngacang gula. Ibu-ibu sambian sandi lake mun ngandung rembi tro gempang gempang manung lake na capur ke gelas. Saya kuaroh. Mi nyaman cang gula malam-malam. Teman mireng pidato nambian ki, kan viral di bari kan ki. Keng cek osai benlor telur lah kok banyak hajina ada bunyi hajina lu macam benih gula mun sedih gula berjamaah laki bini mari bejeng sempian salaman ka lakina eka uris kempang lahir pon oleh karena itu kita amalkan ilmunya Allah oning bejeng berjamaah oning kelakuan sunat maka tak bisa ikhlaku kapi aja tinggal kapi tahajud nggak mungkin umpama lesoh abu jak dengan siang alakot dan gulamun jaga malam tak mungkin ustad kalau tidak bisa sholat di malam hari usahakan sunat di siang hari jangan tinggalkan sunat apa? Pola bisa sholat sunat duha tak bisa tak gula bektokol betok ni kalau berangkat ke pasar usahakan mari bejeng fardu bejeng sunat sampian bener karena petong polo sunat seikalaku di sampian bisa nutupin situng fardu saya tak terima bi Allah kalau bisa bejeng tahajud munto jua cega tengah malam sampian gak dintor supaya
sampean mi pola jaga sebelum subuh ni kemun bukan ni tan kuliah yakin nikah jaga ni sebelum subuh tanggi bu dak pada bi dia mun hari makin lakon setengah 6 kita kin jaga bener jaga kak jaga jaga ilah jangan apa nakin kurta baru mun yon du sarung baru jaga jaga yang ngiding maksudnya wah bahaya dia. Ibu-ibu kalau sampean bangun sebelum subuh karena mun reng bini nikah tak ematur tak jember doi kita subuh lah jaga bener bu terus ke dapur apa cak gelam pentong benti sudah gitu kok sampean mun jaga sebelum subuh cak kur ke dapur gelu audu mari audu sampean salat sunat tahajud. Sampai kapan waktunya tahajud? Sampai adzan subuh. Mun kita subuh tahajud ki bisa sampean. Makanya harus ditarhim ya imamal mujahidin. Lah itu sampean masih bisa tahajud. Ya man nasra bikal muhaimin lailan nil tawal anamun ya wah, yang ku sepuh bisa lontar gitu. Kan biasanya sebelum sepuh nih ke septek ki. Ikan temen sebelum adzan napa tarhim nikah napa syair tanpa waton. Napa seni kesah? Ake kang ngapal Quran hadis seneng ngapirke marang liyani. Nikah napa tarhim sih baca biasa. Tarhim ki tarhim nikah nyaman selawat tarhim ya karimal akhlaq ya Rasulullah nikah tarhim keng depak kasilo payu balik mualik nemu di melik mualik jemdan enggak bulan salatu wassalamu alaihi ini namanya salawat nida atau salawat tarhib. Lebangun sampian salat tahajud ni kaki disebut sampian mari pejang tahajud karena itu masuk sepertiga malam angkat tanengah tua aki putrana Allahumma ya Allah sampian mun tahu ning Arab cek pun gelek debu neki Khalil Sarqawi tahu saja Arab takutnya ladar gitu tahu siapa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Nah, apa saya baca aja? Lepas tahu ini cara baca apa tuh sampean? Nggih. Kalau bisa bahasa Arab Allahumma ij'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina min ahli at-tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa ahli ad-dhayr. Mun setukang cak Arab tahu ning cak Arab cak silo pada ya Allah abdi nanyo onda ajunan tuan putra-putra beten kaulah pada tiaki nak foto soleh ben solihah atena tabuka ya dalam ilmu na saya kulle teti ilmu saya manfaat terbarokah pada tak gula tak uning si abus ajak dengan gula bedai Kalimantan mulai gini kini lo tu abus sah cak abus lo apa pada dari nyender buntai murah langker kocana pemireng dia malai itu mobil malaikat cak tak tu apa pahangka tanah ngamai sini ke pahangka iyalah longguan Lemon tak tahu cara. Yalah. Sengai kabin biko ya. Wis buruk. Mari gini ngaki. Di sampean cak Arab tak tahu apa saya tak tahu ya sini kebun ocol bedena. Yalah. Anak lemak pangeran. Mun seberdua billahi keng sahara dengan. Tokang kan seberdua. Apa jabang ucap tokang kan deh iya. Pada abu saja abu saking pasopan benih akan dekam jadi ngeri.
Lepun tak napa bukta napa. Jadi atuh ni kata aku tu Allahumma ja'alna wahda pun tak Arab sampai. Tahu saja Arab. Ya Allah, nyuun da ajunan Tuhan putra dan gula ya Allah. Putra dan gula ya Allah. Sini kan. Laki abiniat do pangeran. Pentang ke Allah, meni pentang kasih andi, insyaallah bakal diberi. Nggih. Jelas. Jadi ilmu semanfaat ni ilmu kalakoh. Tahu haram ijauhin, tahu wajib jeung ngajeh, tahu sunat usaha semaksimal mungkin. Beda malamalan kak, mun masuk surga, bitin gulu mangkene kebeuleuh ke sampean, menteur bisa ngamal lagi. Amin deui. Amal apa ringki? La haula wala quwata illa billah. Terus napa ten kah? Bemak cenggeng maluk nyempit sampean. Beda malamalan bi gulai kebeuleuh mangken sing ngamal laki ni ke bi kanjing Nabi jamin masuk surga. Bi gulai ke nikah malamalan ni. Kanjing Nabi ada bu senikah. Man qara'a ayatul kursi kurang 20 menit. Nah. Ya saya ambu siapa? Cek nggak boleh kurang 20 menit. Ayo lah. Udah pakai compo tak ada kaya turun tak turun. Angwan sabit yuk. Perhatikan. Nabi Muhammad debu senikah. Man qara'a ayatal kursi kulla duburis salati lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Orang silo perhatikan, barang siapa yang membaca ayat kursi sekalian cuma sampian maca ayat kursi sekalian keng becah setiap lastari abejeng fardoh 5 bektoh lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Orang ni kaseta masuk surga keng polan tak mati cepun kanjing Nabi cek saking mati langsung isabe ke kepunan surga. Kula memperhatikan dari lambak malamalan masuk surga sepaling gempang ni kebenten kula sampai mungkin ngamal laki ni kah bi kula mungkin boleh ke sampian menter bisa ngamal laki mak li apolong budian menter pada selamat masuk surga. Gempang apa tak gempang? Siap tak siap ngamal laki? Baca mun sampean mari bejeng isya lekuk mulai subuh langsung ngamal laki pun mari abejeng cek kolopai maca ayat kursi sekalian mun kolopai kodo subuh tak maca duhur duhur maca ayat kursi du kalembian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baca sampai mari mun sampean tempona tenang baca tempona adu beurek kelaban sampurna. Mun sampean tempona ager sampean sambil mangkat sambil ajalan sambil baca selain adikiran Allahumma antas salam sampean Allahumma lantas jalan baca ayat kursi nikah gempang tinggi bi gulai ilo guboloi man kaman nikah ilo guboloi mi pola budi sing ngamal laki king insyaallah mentir ngamal laki na selamat ongguan selamat ayat kursi ni kebenih karo akhirat make dunia ke selamat sampean kak ajalan sing malam ngani ketepak ka malam Jumat kul 10 malam pah macam takut tengah jalan macam beda kuburan ingat takut jerengkong beda setan sampean cepun ulama pakon ambu geluh maca ayat kursi sekalian wala yauduhu beli petong kalih wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Maka cepun ulama mun lakar beda setan iting sampean setan ni kebekal buruh. Jadi mun sampean tako ambu geluh maca ayat kursi sekalian wala yauduhu beli petong kalih setan bekal buruh. Mun sampean la maca sampean pakun tako sampean buruh. Ongguan ni ka ongguan. Mila gila mun beli malam-malam dina. Jadi mun sampean tako ni kebecah wala yauduhu bali petong ka digule aja saagin ka sampean mobil tu becah bu sampean mun tedung ampo amin pecuba kan biasa ampo amin pecuba kan ki sepertama sampean mun tro tak ganggu setan karena mimpene ke beda telok beda mimpene ka ilham
bada mimpeni ka waswasus syayatin, bada mimpeni ka adghatsu ahlam. Napa ilham? Petunjuk dari Allah. Nomor dua, waswasus syayatin, mimpeni ke setan itu kocom biar. Kan banyak terkadang mimpi entar ke pasar tapi keluar di masjid, minta nyambung mimpi deh. Kasih mimpi bi setan biar kelakal. Tok atina. Bada adghatsu ahlam, kembang tedung. Mulai kila kurun nyari ancaman PC 500.000 tak nemu. Tedung sing mahal mah paham mimpi nemu PC 500. Nyaman adghatsu ahlam. Makle sampean mimpi ni kata bi setan, makle tak mimpi coba sebelum asarin maca ayat kursi sekalian. Sampean sebelum asarin mun maca ayat kursi sekalian eja dari gangguan setan. Malah sampean setedung maca ayat kursi ketika asarin eja bi Allah tak kira itu paap saap. Mangkal sampean ampu itu paap saap Arab papulan tak jamacah. Mun maca ayat kursi tak kira itu paap saap. Mun sampean lah maca ayat kursi pas pakun itu pak. Ajua beni apsaap, ajua opso. Untuk pani opso objua bu, ajua apal kia. Jadi ayat kursi nampian lo mantimun ka opso objua. Maka mun opso objo beni ayat kursi ayat tersabek kursi nare pendongaki. Siapa cecer sagla ni? Apa reng oi? Magla bi ti bi an dia. Pola telur mi aku tag ni. Saya ngajak mi yampira orang dia. Tak pelangkui pepes gila benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon jelas ki. Bermeri apa jeng macam apa? Ayat kursi berapa kali? Sekalian. Kanjeng Nabi saya jamin masuk surga. Siap tak siap ngamal lagi? Siap tak siap ngamal lagi? Pon. Mari. Titik pertama dua aki putran sampean sebagai kanto ilmu na manter man. Senomor dua aki kak putran sampian sebagai kantok gila moloten las teribahas sareng kiai tadi karena makinnya kan gandeng kelaban haflatul imtihan bener jadi gila moloten las teribahas gula bahasa putran sampian saus makle beda capok gila kiai pidato sejam gula pidato sejam bah mulia karena gula berangkat beri tadi malam di Probolinggo tadi ke Banyuwangi makin kak kanto mulai ke compok de Pak Sobu tak mi lo kambu ngerilana coba ngiding anang. Allah kira pikir bi gula mun dia tok tang anak sandi alik bi lejan gula. Tami unanin na udah janda se. Bagi lo pirang kor janda le. Ayo lah. Gula di goring doman kaunjangan mari pengajian gula juk toju ingat nikah nikah pah bodoreng laki entar kiai nikah bodoreng bini ngefan kesampian cek lebur kesampian pun malam nyetel video na sampian nikering bini teronyo ona eti tero afutu ben sampian oleh ki oleh tore kone kula anyu on terminta akabin ya Allah terminta akabin le maden Ekoni indateng ya Allah umur belum bolo kak. Jak gula satu makin nak kasta gula ya Allah burung Di gula yang ku umur segami mata aku bela gelu umur acang gula. Sambil nama umur belum bolo magi minta izin tak alarm pag dia. Ibu beda ngocak cek muncengan khulil yasin kana mun pidato akan de jandato ya jak gula ki umur 34 kak ya lebur jak gula normal
Mun tro penceramah tak libur ka paraben sampean nyari penceramah seumur 90 belu ruah. Aju sing malam ceramah ki laguna mate. Tak melo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepertama doakan futuh, atina terbuka gempang ya ciri ilmu. Amin. Nomor 2, tuaki putran sampean ilmu na manfaat. Amin. Napa makna manfaat? Ia malaki tahu haram tak ikelakoh, tahu wajib jengaja ikelakoh. Ika nyaman manfaat. Senomor 3, tuaki putran sampean ilmu na tertetia ilmu barokah. Napa barokah nika? Matura orang beda sing ngerti barokah nika kelero. Mun beda orang keluar dari pondok mulai ke bengkona usaha pah sukses pah soki pah tatang kengocak. Le are ngarau le barokah di pah soki eko. Leng matura gula ngocak. Soki ni ke benih barokah ni ke benih soki. Karena mun pah soki yang ke oleh barokah, mun semelarat jua yang kui kening bela dia. Jadi tidak ada hubungannya antara kaya dengan barokah. Lemun soki napah ikibah ibadah Allah nika barokah. Karena barokah nika ziyadatu khairin min Allah, tambahan bagus dari Allah. Orang mun itu pani barokah nika sajian saya sajian bagus nika barokahnya mana. Tiba-tiba nika pan soki barokah maki soki mun cerek. Tapi ada mun silo orang soki cerek tah. Ada sebanyak je cek cerek mun cerek je kan di tapi enten kak nikah kan sombongan sampean tinggi sombongan kan berapa sombongan berapa cak aja tak kau gending orang berapa sombongan 10 la haula wala quwata illa billah 10.000 sombongan nggih berapa? Kenapa? Ada sombongan berarti? Oh, senika. Abuh, mun pah tak sombongan apa dagi pengajian di pak gedeng abu nyior. Ada tak kira lempuk ya enak kepak penapit mun pah dia. Ya, saya tak nyumpung ya cukup kemampuan tak ada pada tinggi kak. Andi ya beri selo andi ya cak dengan kemampuan tak ada pada tina coba jubaki saya tak nyumpung belum tentu eman bisa saja keng cerek teti wahai kok jadi bukan kaya itu barokah karena mun pansoki yang ke barokah di semelarat de remah kamu banyak orang pleman di pondok sesoki ben semelarat banyak semelarat. Jadi barokah itu tidak diukur dengan kaya, tidak diukur dengan orang yang punya pangkat. Mulai di pondok pah tu para tu bi orang yang keparloh benih hadirin benih ni ke barokah. Mun sajian semak ke Allah ni ke barokah. Khalil Yasin ni kampo yon cenga pidato. Tapi barokah na benih pidato namun seeko caki ia malaki bi Khalil Yasin ni ke barokah. Keng mun karwakan temun tak ngamalaki gula ngocak ayu palampe, saya ngocak cerai. Poton aja macam. Mangkana baru kana benih pan yung jaga pidato. Nah, apa gulin jaga pidato? Cek cang pukul yang bulan celeper ko. Tanya buk. Mungkin boleh juga. La haula wala quwata illa billah. Abu binin siapa je dah? Cek lah mari panglo bisa ngucap angki boleh. Butuh pak kareng apa sih lo ni? Benda iya makin semalam, saya, ini nyamanan di atas lah kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau harta yang dimiliki bisa membuat takut kepada Allah, sajian lampak, sajian nyumbang, ni ke barokah. Beda pembangunan musola nyumbang, pembangunan masjid abri ni ke barokah kak. Bangun masjid terah engki, kula nyumbang kaba
berempat trek situng reka are Roma tayambi. Itu barokah. Jadi barokah nikah. Tetilan-tilan takut ke Allah, sajian semak ke Allah, andi ilmu sajian semak ke Allah. Nekanya mana barokah. Manter nak foto kau leben ajunan, atina terbuka ilmu na manfaat, ilmu na barokah. Amin. Nomor 4 terakhir nikah. Tahu le ya nah berempat benih terakhir. Ini kan paham oleh marin nama benih terakhir. Isa ada lagi ya. Mengucap terakhir tadi beki. Nomor 4 benih terakhir. Korang Mayu cek pada bentang bin ni kaki le. Kapan para turun korang? Korang ngabid. Siapa ngucap korang ngabid ya? Terus ya abid le. Mayu. Atina terbuka ilmu na manfaat, ilmu na baro. Merempak napa? Tua aki putrana sampian manter teti orang selamat. Amin. Amin. Ada orang itu mempunyai ilmu manfaat, punya ilmu barokah, tapi terkadang di Allah tak selamat kak. Dulu ada satu ulama namanya Kiai Bersisoh. Kiai Bersisoh ni andi santri sebitak. Bu hadirin, saya belum pernah menemukan ada kiai punya santri sampai 60.000. Pondok pesantren terbesar di Jawa Timur itu punya santri 42.000. Kiai Bersisoh sebitak ilmu na manfaat, ilmu na barokah. King ipakala setan ki bersiso mata ala suil khotimah, mate tak ngiba iman Islam, ki bersiso tak selamat. Hadirin, mate iman na itoro aki ketika sakaratul maut, meskipun alim banyak santrena, ilmu na manfaat lah, ilmu na barokah, king tak selamat. Tu aki putra kaula ajunan sebada miftahul ulum manter ngiba lan jalan selamat. Selamat itunya, selamat di akhirat. Lagu lebih sampean ni ke paling penting selamat kak, selamat. Beni soki moncang nafsu kulu ben sampean paling penting soki kan banyak ding tibi kapi punten makitunya na banyak mun tak selamat tak tu rasa kak tina maki tak soki keng mun sehat masuk kapi je ere soki pesena berempah miliaran keng komplikasi kok ajem tak bisa kel-getel kok sape tak bisa darah tinggi ibriin bonteh kencing manis kuluban sampian tentang di PC gaji apa sih tak laku king sehat gara-gara sehat apa sih tak masuk kok ajem itel potel kok sape ewel suwel nggih kan ibriin teh pucuk pengajar nggak makin apa ibriin teh pucuk munta yenum ibriin bonteh munta yenum bunyi kencing manis kan enggak ke kompoi selo entar ki ba mulai sempurna tak sempurna. Nah apa faedah nabi saya banyak mun tak bisa. Mangkana beda orang ibriin tunya, beda orang ibriin rizki. Sampian tina makit andi tunya bi Allah ibri rizki. Beda orang banyak tunya nak ing rizki na tada. Tak kala lebar, talon na lebar. Eta pani jagung ngajulu kapi. Keng si andi kiki na ngol-ngol. Aja nyaman na andi tunya tapi tak andi riz. Kulaban sampian, ten andi tunya. Keng apa selok masuk? Apa? Tandi penyakit kak. Bodoh orang di Jakarta ni kesoki pesen miliaran king penyakit gojo usus buntu kanker kronis diabetes gagal ginjal liver paru-paru kanker isilo kebun langsep bodoh dengan di penyakitnya mana ngaki buru juga ada jangan lo teman periksa aki makanya penyakit ada nyaman nembian oke kan ya tak ruwet pada sakit sarah mati mor tak lemberes ya le kama bere depa kama bere mati teka hajat nyaman makanya anyun Allah selamat makanya boleh bersamaan pada bajang kan senikah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras kau lapal maki salam betul lo bapa
Kita minta kepada Allah selamat dunia, selamat akhirat selah. Nak foto mun selamat kau dengan ajunan nikah bakal teka hajat. Tina maki anak tak soki kak. Keng mun andi anak arok toro oca nengeneng man nyaman mat selamat jember ring tua. Maki anak soki kak, maki anak pinter keng mun tebeng polisi tok. Dulu ben sampean tak ide tedung hadirin. Menter selamat dah, menter becerah, menter teka hajat. Amin. Lemun putra sampean selamat gara-gara andi ilmu pah selamat. Beni cuma anak ang selamat sampean ring tua nabi nak foto ni kiki selamat kia. Amin kote. La haula wala quwata illa billah. Mun sampean andi anak anang sampean selamat, sampean ring tua nabi anak bekal iki selamat. Amin. Tak usah bahas akhirat itunya boy. Andi anak sabak ke musola, sabak ke madrasah, menang lomba. Ring tuanya norok bunga apa tak bunga? Wah bintang pelajar, bintang tauladan. Apuh. Dan bintang di atas bintang. Pada tahun ini jatuh kepada dia adalah dia. Kapan lagi ke bola kan? Wah, kepada kedua orang tuanya kami persilahkan untuk menaiki panggung kehormatan. Bi tatang ke saya lagi kada. Siapa sih oleh bintang malam roh? Anang Kak Misruki. Misruki siapa? Kena Suti aru. Suti aku maju ada je sabe anang mang markasan roy kok. Ben mbak mbane capok kapi bi ore. Oke kan? Mun anak saya, obu sampean andi anak kak, andi anak bah pelak ngacim pian. Kulema di bungko udah berangkat ntar ke masjid. Debak ke masjid pah mikir temu ode. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhara bil wadi wa fir'auna bil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم. Babang sambil kok rokokan ngocak tidak cuma bagi otang tak ibajar kor kaki tukang ngaji kok embung tak betah karo ngiding suara na berkak ke masjid kadari na bunga terong ngatel anak saya ngaji buka benglebeng ke masjid orang ngata ada ku tak HP tumpang kaki kamik jadi begelak HP na saya ngaji ongguan. Aduh, mun anak ni ke fokus anak selamat ring tua ipa bunga ke ada kak. Sampai akhirat, cak kubatir orang kebun langsep dan sekitarnya. Sampian seandi anak masuk surga, maki sampian kak di tubudian tak bisa masuk surga gara-gara ahli maksiat. Sampian banyak tusah, sampian kutu masuk neraka. King anang sampian masuk surga, sampian di anang bekal eki beka surga. Cak gongguan amin, amin. Nah iya deh iya. Sampian make kau tuna masuk neraka king mun anang sampian masuk surga sampian burung saya masuk neraka ni kasih nyame syafaatus solihin syafaat orang-orang soleh mun anang sampian soleh sampian tak kira bagi masuk neraka bi anang sampian bekal iki beka surga na Allah amin senik kebuk tadi make sampian kau tuna masuk neraka make sampian keliru banyak dosa king mun sengi be anak ang si ahli surga sampian pun selamat tak kira masuk neraka sampian masuk surga kia amin. Mun ekawat sampean kak entar ke Jember kota entar ke kota sampean di kantong sepeda neblong dek surat deh nyekep todi nyekep tembak ngi benar koba king mun sengawal kapol seksilo aman tak aman deh oke sampean ngi benar koba sampean ngi beare ngi betodi sepeda neblong rombongan neblong kapi ngi betodi kapi king sengawal ya de kapol seksilo polisi silo sengawal sampian depak kabun ber sampian magi situ nga polisi tak kira bedeng ambe
Wah masuk lebat. Can polisi setup. Beda petang rombongan. Oh iya mangkat. Dadi mun beda sing ibeni mun beda sing awal pakun selamat Kak. Jelas. Padahal sampean melanggar, sampean di kekotune yokom keng mun sing awal orang si selamat sampean. Kula teman konjengan di Madura, kula sering cerita nih Kak. Daerah Pamekasan, Pelengahan, mobil kula tak bisa masuk, pasarnya ke banyak orang. Kula nelpon panitia, mobil kula tak bisa masuk, kula koniin ben sepeda. Nyampit panitia tak nyaman kiai mun koni ben sepeda ke panitia tinggal koni ben mobil sampean le mobil tak bisa masuk pala mobil gula bisa masuk napa minta koni jang gula tak le mobil gula pemasuk ni ke macet banyak orang pasaran ni Kak tak bisa nerobos pasar macet enten koni ben mobil kiai kawal lah mun kawal pakun selamat pakun bisa lebet maki macet ong kia tu jang gula koni ben mobil alhamdulillah pakun lebet ni tak lebet aja gula koni ben mobil ambulan. Ingin cuma ke puskesmas bi panitia. Aduh, lebat. Minta ibina lebat secang orang mayit. Seedan nama kau liliasin. Apa kula kerja sengit ya Allah. Kan beda video orang tema mati yang kurang. Ilang kula ngitek tak kok bini beda sa gente. Datang bini ki ngode yu. Ratin mana cangkok ya Allah mun bah Allahumma odi ya Allah Allahumma odi ya Allah Allahumma odi haram gula pikiran apa sih tak baca ilmu mobil bi gula cek karo tuana Petra sih tak baca bi gula baca kapi malam-malam si tukang ruta kok mate odi ya Allah odi alhamdulillah selamat Kak mulai do pak ke rumah sing malam odi bu benih hari ya saya odi ada besi itu saja namanya hujurang kong ni biar. Kula mikir Kak, kula mikir. Mun beda sing awal pakun selamat, pakun bisa lebet. Sanik kami kesampean mun beda sing ibu, mun beda sing awal maki sampean ahli tu pakun masuk surga. Khulil Yasin beni anang kiai. Beni kiai tak andi ilmu. Ring tani, king maki ring tani mun ibedai ambulan. Nyingkir kapi orang ni. Pada maki sampean ring tani ahli maksiat keng mun anang soleh pertu ke Allah pakun selamat bisa ke surga. Jelas? Ayo mulai. Ya apa je lemari? Pusat jam lebot wes. Wes 4 sepertama 2 aki potrana hilang lah. La haula wala quwata illa billah. Senomor 4 2 aki potrana mantar terus dimertung kalau mertung mantar 2 mertelok berapa tempat kering Hongkong saya ngaji dia itu pak kering apa dina dia tapi kok sisa cemocah ada gunaan dia lebih gelak kan lagi boleh dia ada kengak maklum biar ngaji pada online masa mulai deki apa kan nak lebur le ngaji oleh lebur tapi biar peleman juga kiu sebini tanya gila namun lagi antar apa kau cangle 4 apaan le lejo kalau pakai kapi biko sepertama 2 aki menter hati nata buka ilmu gempang masuk amin berdua 2 aki menter ilmu nasa ekole manfaat napa manfaat iya malaki mertelok menter ilmu nata ti barokah amin napa barokah sajian semua ke Allah sajian bagus si nomor 4 2 aki menter ilmu nangi be selamat jelas on kayak nggak ibon sekak dintoh iya korga enggak cukup empaknya seborang sambil kerja thank you Kak seborang mak cengeng kan nah korang ngunceng boleh pai betul kesetia kabir kan tertebang kia boleh thank you tahun lembo atau tahun senapa kuliah akan tu lembo
2020 makin 2003 lekor berarti oleh 3 tahun kula bakun genteng kan sis mentir tabang kia boleh nang lain kesempatan sepora agak aja tadi le sepora ni binan gelak sengucak jandai kabin agak aja bimbian takok nyang ku piapena suka dintoh sebisa pada pak mana ibadah bener asli fadl dari Allah mana ibadah salah asli omber dari dengan kebutuhan pribadi nun sapora bunyon pelarasaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang tahun depan diundang lagi. Buah durian, buah kedongdong cukup sekian dong. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jendel mulai gelu bukyatu agalu jendel mancung pamare gelu male bro kana jadi. Dah ama mancing kapin. Lekela kan mari buka kan ki. Mun mari buka tak tutup cek kan nyolongap jua. Ajuk gelu ki atu sekecak ki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masharikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu min ahli la ilaha illallah. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير. اللهم اجعلنا وذرياتنا والطلاب مفتاح العلوم من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم ادخلنا الجنة مع النبي فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي ننأم نرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والموس launan tukok cok-cok kepering aja bin nabi khairil wa bi ummil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.